Opisyal neng binuklat ni Walter Mart San Fernando ing bayong food court bilang parte ning balaw sa pamag-upgrade ning mall. Yampang ning food court in mas malwalas at dining area para kareng manyali. Atin mo namang miyayaluang pipanganan na pipamilinan, iba't kareng mabilisang pamangan, angga kareng pamilyara store. Actually, ngayon po ang grand opening ng aming newly opened food court. So for the longest time, walang food court si Walter Mart San Fernando. So now, they have something new to offer for our community sa San Fernando. Dagdag iti kareng kasalukuyan na food tenants kalupa da ring Jollibee, Mang Inasal, KFC at Hapchan. Parte ning pamamuklat ning food court ing mas malawak a renovation na ning mall. Alayong apasan tinging karanasan da ring customers. Kayag na naniti masanla naman reng manimunang tenants kalupa ning Walter Mart Supermarket, Walter Mart Department Store at Abenson. Kapamilatan ning pamagbayong iti balaw sing panyulong ning Walter Mart San Fernando kareng pasilidad na niti bang apakibatan ning pamangailangan ning komunidad. So hello mga kabalen. So welcome to Walter Mart San Fernando and come and visit our newest food court destination in Walter Mart Mall. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.